igitondo cy'umugisha kuri twumva amasaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha kuri twumva amasaha yo ku gicamunsi, igitondo cy'umugisha kuri twumva amasaha ya nimugoroba. Turi mu gitondo cyo ku itariki zigera ku 31 z'ukwa gatanu 2025, birumvikana yuko rwose turi ku munsi wo kuwa gatandatu rwose muri weekend. Ubu weekend yatangiye, birumvikana rero hano kuri TV Duniani Kote iyo twamaze kwicara kuri mikoro zacu cyangwa se kuri kamera zacu, tuba tugiye kubabwira situation uko yabyutse ihagaze hano mu gihugu cy'u Burundi, tugiye kubabwira situation hano muri East Africa uko ihagaze, by'umwihariko kugira ngo mumenye byinshi bigiye bitandukanye. Yes, birumvikana rero ngira ngo mbere na mbere iyo tugiye kwinjira muri ibintu, nyamuneka tubanza gusuhuza abantu badukurikira kuko ni abantu b'agaciro. Nyamuneka buriya ikintu cyose byo banzuye ikaze abantu, ndetse nabifurize weekend nziza. Dera mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko baradukurikira cyane, baba bari muri Coline Mujejuru, baba bari muri Coline Murangana, baba bari muri Coline ya Kinazi, Coline ya Tongo, baba bari mu makoline agiye atandukanye. Tubaye ikaze by'umwihariko Bujumbura, Gitega ndetse na za Bubanza. Tubaye ikaze abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ni abantu b'agaciro baradukurikira cyane, bari mu gihugu cya Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, bari Zimbabwe, Zambia, bari ku mugabane w'Uburayi mu ntara gatandatu diaspora, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa na za United Kingdom. Yes, tubaye ikaze rero hano kuri TV Duniani Kote. Ubwo ni amakuru twamaze kwinjira, twamaze kuba twitereka rwose. Nyamuneka tugiye gusimbukira by'umwihariko hano mu bice bya za Kibira, turebere hamwe iby'inkuba yaraye ikubise, ikaba ari inkuba bivugwa ko nyamuneka yakubise abasirikare bari hagati ya 16 ndetse na 14. Ese byagenze bite? Iyo nkuba yakubise ku isaha y'isangahe? Ese byatewe n'iki kugira ngo ikubite nk'abantu b'Imana? Amakuru tubazaniye kuri ino nshuro ntago asanzwe, turaza kuba tuyikomozaho. Turaza gusimbukira ahitwa hano za Bujumbura, tubabwire uko situation ihagaze, icyitwa ikoranabuhanga, icyitwa ikoranabuhanga ry'ikirere by'umwihariko ryaraye rivuyeho. Ibi nabyo biteza ikibazo gikomeye cyane. Ibi bikaba byabaye ku isaha by'umwihariko y'isaha 7:6 nibwo iri koranabuhanga ry'ikirere ryaraye rivuyeho muri rusange. Turaza gusimbukirwa ku kibuga cy'indege, turebera hamwe ikijyanye na Red Tabara gikomeje kugenda kivugwa yuko rwose nyamuneka igihugu cy'u Burundi bari kugenda bakigera amajanja bakizenguruka gake gake. Ibi ariko bakaba bari kubikora bafatanyije n'abanyapolitiki bakomeye cyane hano muri iki gihugu. Ni mu rwego rwo kugira ngo nyamuneka icyitwa umutekano, ni mu rwego rwo kugira ngo nyamuneka icyitwa umutekano uremereye cyane wongere gukazwa, ni mu rwego rwo kugira ngo icyitwa imiripuko ku rwego rwo hejuru yongere kugaragara. Ariko ibi byose biri gukorwa n'abanyapolitiki batavuga rumwe. Ndaje mbibasubiriremo, turaje tubyinjiremo tubive imuzi n'umuzingo. Turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye, tugere tubapudetinga 5 kuri 5. Muraza kunyemerera dusimbukire muri CNDD-FDD Gitega, turebe ese situation ihagaze ite, bimeze bite. Amatora ese ateganyijwe azaba aciye mu mucyo cyangwa hari abari kubyitambikamo? Ese bimeze bite? Turaza kubikomozaho. Turaza gukomoza amakuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Turaza no kwinjira ku itangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye, tugere tubabwira amakuru aramutse. Ariko icyo usabwa nta kindi, kora subscribe kugira ngo tujye tujyana neza. Yes, kwirukansi cyane rero ngira ngo sindi butinde, murabizi sinjya ninda mu mpfunyapfunya nitapagura amakuru yanjye mitanya ripora ako kanya rwose, abayumva bakayumva ndetse n'ufite internet nkeya akagira ibyo akuramo. Yes, reka duhita duhera kuri no nkuru by'umwihariko ikomeje kugenda igaragara hano mu Kibira, kuri iri navuga ko ikubitwa ry'inkuba rikomeje kugenda rigaragara Kibira. Ni Kibira kugeza amajenga ikomeje kugenda yumvikanamo byinshi, ndetse abenshi bakavuga bati ese ibintu bizageza ryari? Ese igihugu cy'u Burundi ni iki cyakora kugira ngo making sure yuko kizeye umutekano, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bigaragaramo umutekano muke. Hamaze iminsi rero tubabwira ikijyanye n'abasirikare benshi barimo bakatanyamo ba FDLR
imbonakure zo mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ababazirondwe bariya muri LDC baturuka muri za Uvira bakaza gufatira umwitozo ahitwa za Kibira. Amakuru rero atugeraho aremeza yuko ngo hari ukuntu inkuba igikubita ngo imvura yamaze gukuba neza cyane cyangwa se ikanakubita mu masaha atari y'imvura, ngo bakajya kumva ngo inkuba irakubise, ngo inkuba yakubita nyamuneka ngo bakabakuyemo nk'abagera kuri 20 cyangwa se 10, hari n'igihe barenga bakabazamagana. Ubwo rero rwose ku isaha y'isaha 7 igera kuri 27 nibwo ngo iyo nkuba yakubise, ariko ngo mbere na mbere ngo bakaba babanje guhangana ngo n'icyitwa bya bindi by'imirabyo mu masaha saa 5 imirabyo ngo yawe yarabyaga ngo noneho ngo bakagira gutya ngo bose bakarya kava, ariko ngo nyuma yaho ngo haza kuza ngo icyitwa inkuba y'akaga irakubita, nibwo abagira rwose nyamuneka kuri 10 bahise bahasiga ubuzima. Amakuru dufite rero ngo akaba ari igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda kivuga kiti twebwe turimo turakorwamo, kandi abantu badukoramo ntago ari ukuvuga ngo ni inkuba gusa ikubita, ahubwo hari n'abantu badukoramo baba baturutse ahandi hantu tutazi, ariko benshi bati ni Red Tabara, abandi bakavuga bati ahubwo nimwe musubiranamo mukicana, kuko nicyo kintu gikomeje kugenda kibaranga muri rusange. Binumvikana yuko rero ibyo byose ni bimwe mu bintu bishobora kuba bikomeje kugenda bituma igihugu cy'u Burundi kijya ahantu habi cyangwa se gihura n'ibyago bikomeye mu buryo mwese cyangwa ubundi. Reka twikomereze, ngira ngo amakuru areba umutekano, politike na diplomasi tuba tuyafite ari menshi, niyo mpamvu nababwiye nti rwose nyamuneka mujye mutera agatebe ahasigaye tubabwire byinshi. Reka duhita dukomoza gato ku kijyanye na bano bantuza aba ba CNDD bakomeje kugenda by'umwihariko bakora icyo nakwita nk'ibitendo bikomeye. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo twababwiraga tuti CNDD-FDD nyamara irimo uruntu, ariko n'undi uruntu arababubonye kuva kera. Ni ukuvuga ngo rero ibi bya CNDD-FDD mwabantu b'Imana mwe bikomeje kuba agateranzamba kanye na wanzamba, kuko na n'ubu rwose ihangana rikomeye cyane iracyagaragara, ndetse iri hangana ryamaze no kuba rituma rwose nyamuneka abenshi bagiye batandukanye bakomeje kuvuga bati amatora ateganyijwe mu mwaka w'2027, aya matora hatabaho gukinga akaboko ibintu bizakomera, ndetse aya matora aseswe abamo intambara idasanzwe, abaturage mu gihugu cy'u Burundi bahunga ari benshi. Ibyo biri kuvugwa n'abahanuzi, ariko natwe nanone gusesengura kwacu ibiri kubera mu gihugu cy'u Burundi biragaragaza neza ko ibintu bigomba kuba byaba bibi cyane isaha ku isaha, kuko abanyapolitike bagiye batandukanye urabona ko nyamuneka bamaze kuba bakamiza. Yes, reka tukikomereze rero by'umwihariko dukomeze turebere hamwe byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo ni CNDD-FDD by'umwihariko buri gihe gitoya ngo yinjire mu matora, ndetse amatora navuga yuko agomba kuba by'umwihariko amatora akaba mu buryo navuga ko agomba kuba afite akamaro n'ubundi igihugu n'ubundi cy'u Burundi, kuko manda ya Ndayishimiye irarangira mu mwaka w'2027, ubu tuvugana deja harabura imyaka 2, ariko ubundi ibikorwa byo kuvuga ngo yenda reka ibintu babishyire ku murongo byo kuba batangira kwiyamamaza, ibi bikorwa byaratangiye. Ngira ngo ibyo ni ibintu dusanzwe tuzi, ibikorwa byaratangiye. Ubwo rero rwose nyamuneka nyuma y'uko ibi bikorwa bitangiye nta kindi kigomba kubaho, gukora ibishoboka byose bagatangira gukora buri kimwe kugira ngo yongere gutsinda amatora ateganyijwe. Ariko amatora ateganyijwe nubwo uyu mugabo arimo agerageza kuyatsinda, hari abandi banyapolitike bakomeye kandi mu gihugu cy'u Burundi bashobora no kumvwa cyane, bakomeje kugenda bagira bate bakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo aya matora uwitwa General Neva atayatsinda. Abanyapolitike barimo abanyapolitike bamaze iminsi birukanwa, ngira ngo murabazi, barimo bitwa Bandakugarika, ndetse hakaza aba ba Reverio ndi kuri yo, ariko baracyari mu CNDD-FDD.
Ndakugarika uyu ni wa wundi bakunze gutazira Gervas Ndirakobuca, uyu nguyu rwose yamaze gukameza avuga yuko uwitwa Eneva kwegukana amatora kwe bizamubiza icyokere, dore yuko rwose nyamuneka impamvu ngo bigomba kumubiza icyokere ngo ari uko ngo uyu Ndakugarika by'umwihariko ngo agomba gukora ibishoboka byose nawe ngo bagahangana kuri uriya mwana. Kandi uyu ni umwe mu banyapolitike bakunzwe n'abaturage benshi hariya mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bivugwa yuko rwose bashobora gukora ibishoboka byose kugira ngo umwanzi bamushyire ku butaka ushaka gushyira igihugu cy'u Burundi hasi. Kandi ibyo barabivuga bavuga uyu Ndayishimiye, bavuga ko imyaka amaze ayobora iki gihugu nta kintu na kimwe yigeze akigezaho, bakavuga bati rero nyamuneka uyu mugabo turaza kumuzengereza mbere y'uko atuzengereza. Birumvikana yuko rero ibyo ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda by'umwihariko bivugwa ariko kandi rwose binatangazwa. Yes, reka tuve kuri iyi ngingo by'umwihariko tugaruke gato ku kijyanye n'ubundi n'iyi CNDD-FDD. Ngira ngo uyu hari abo bafatanyije, abo bafatanyije ngira ngo murabazi inshuro nyinshi tugenda tubagarukaho, barimo aba Agathon Rwasa, hakabamo abitwa ba Gen. Guillaume Bunyoni, harimo abanyapolitiki bagiye bakomakomeye. Aba bose rero ni bamwe mu banyapolitiki n'ubundi bafatanyije n'iki gikomerezwa ngo ni Ndakugarika cyangwa se Gervas Ndirakobuca. Aba rero bakaba bifuza yuko uwitwa Gen. Neva atakongera kuyobora igihugu cy'u Burundi, ndetse ibyo bizanafasha abitwa ba Gen. Guillaume Bunyoni kuba bava muri gereza bamazemo imyaka myinshi, bazizwa ngo kugerageza kudeta by'umwihariko yabaye mu gihugu cy'u Burundi, yageragejwe mu mwaka w'2015. Birumva ni kera ku bwa Nkurunziza. Yes, birumvikana yuko rero ibi ni bimwe mu bintu navuga yuko amaze kuba rwose nyamuneka biteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cy'u Burundi. Aha, reka tugaruke gato yenda kuri ibi bya senezi bikomeje kugenda bivugwa, nk'uko bamwe mu bakurikira politike benshi bakomeje kugenda babivuga, barimo baragenda bagaragaza yuko inshuro nyinshi hagomba kubaho kwicana cyangwa se hagomba kubaho guhangana nabo indani hagati yabo, mu rwego rwo kugira ngo nyine umwe azavemo ariwe ufite imbaraga zo kuba yakegukana amatora. Gusa ibi ngibi byo byagiye bitangira no kugaragara, guhangana, kugerageza kwicana kwa hato na hato byagiye bigenda bigaragara. Mu kigaragara cyo rwose urabona ko ibintu bishobora kuzahinda isura muri rusange, tukabona ivumbi ritumuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yes, reka twikomereze by'umwihariko tugere turekomeza turebera na hamwe amakuru agiye atandukanye. Tugaruke gato hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Hano i Bujumbura kugeza amagingana n'ubu nayo ikomeje kugenda irangwamo umutekano muke, ariko by'umwihariko hano ku kibuga cy'indege. Ku kibuga cy'indege icyitwa ikoranabuhanga riri kujya gutya ati ba, rikagenda bigatuma indege zitagwa, ariko nyuma gato bikomeza kongera kugarikwa. Ibi rero abenshi bakurikirana ibijyanye n'amakuru atugeraho inshuro nyinshi bari kuvuga yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu gishobora kwisanga ahantu habi cyane mu gihe cyaba kitagize icyo gikora hakiri kare ngo gikumire ibintu byose bikomeje kugenda bikibaho muri rusange. Ni igihugu rwose nyamuneka gishobora kwisanga ahantu habi cyane, tukabona rwose ivumbi ritumuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Birumvikana yuko rwose ibyo ni bimwe mu bintu bishobora gutuma ibintu bihindura isura. Yes, reka tunarebere hamwe mu kanya gato gashize iby'ibitendo byabereye hano za Mbandaka. Aha Mbandaka naho ni ikigo cya gisirikare cy'i Burundi gikomeje kugenda kibamo ibitendo bikomeye cyane. Ibi bikaba ari ibitendo rero birimo biraba by'umwihariko, ariko muri uku kuba kw'ibi bitendo ugasanga n'ubundi ni ingabo za leta zikomeje kugenda zisubiranamo. Ni ingabo za leta n'ubundi zikomeje kugenda zisubiranamo. Izi ngabo za leta rero impamvu zisubiranamo, ngira ngo tumaze iminsi tubabwira iby'igisirikare cy'u Burundi kirimo amacakubiri yo ku rwego rwo hejuru. Igisirikare cy'u Burundi kirimo amacakubiri rwose akaze cyane. Aya macakubiri rero akomeje kugenda atuma ibintu byinshi bibi cyane biba mu gihugu cy'u Burundi, akomeje kugenda atuma
ibintu bitagenda neza mu gihugu cy'u Burundi. Mbese ni amacakubiri navuga ko akomeje kugenda atuma rwose igihugu cy'u Burundi kigenda cyononekara, ugasanga mu nzego za gisirikare habayeho no gusubiranamo bakanicana, ibyo bakabibeshyira imitwe igiye itandukanye bavuga bati izo ni za Red Tabara ziba zaje, ni ya mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi iba yaje ikadukoramo ikaturasa, ubwo ariko inshuro nyinshi ugasanga nyine bo barabizi indani yuko gusubiranamo kwa hato na hato ariko gukomeje kugenda gutuma ibintu biba bibi cyane. Birumvikana yuko rero rwose nyamuneka ibyo ari byo bimwe mu bintu bikomeje kugenda bituma by'umwihariko situwasiyo ihinduka ndetse ibintu biba bibi cyane. Ngira ngo ku buhanga bw'ibyuma bazi no kutubwira ku minota, urumva kugira ngo ibintu bize kugenda neza kuko tuba turimo turanagenda tugana ku musozo. Yes, ni ukuvuga ngo rero ni byinshi cyane hano igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda gihura nabyo, ngira ngo turaza kugenda tubakurikiranira n'ubundi by'ubuyobozi bwa CNDD-FDD bukomeje kugenda nabwo bucanaho umuriro kugira ngo bukore ibintu neza, ariko n'ubundi ugasanga ibintu ntabwo byoroshye. Turaza kugenda tugaruka by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, turebe ibice byabayemo amasaga, turebemo ibice byahungabanyijwemo umutekano, tugende tubapudetinga abaturage ubwoba bwinshi, inzara, byose mu gihugu cy'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye barataka. Turaza kugera tubakurikirana tugere tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Reka tubashimire dusoreze aha ngaha. Moses